Energy chapter 4 akan kan lut sawanga page 76 atang khana internet textbook akan energy kan ti chon soinon bak ko ngai karing lawa tun tuma kan zirkel ber chu conversion le conservation of energy kha ni dona amai ro chu chu mi hwa chuan energy chi sang sang te zir chen na nei ma sela potential energy kan tiang chi te kinetic energy kan tiang te khang hu kha kan ziranga energy fianang chi tele a definition te unit of energy te khang ha kan en masanga ti chon conservation lama kan lu chaudon ani kan na tho the na te irong kan bol the na te le kan jin kol the na te motor li thei kan ti chet the na te heng zong zong hi energy wang vek ania thileng point chet kan la ka na kan tho the na hi energy wang ania lekin nan mi chak deuh chuan en thil rit tham deuh te an choi theya nu nau le mai chia te chuan in an choi ve thei vak lo ni khatiang deuh khanin kan ti thei chen kha energy kan nei za ti na nia chuti ni chuan energy definition a chuan the capacity of doing work is called energy ti arong ta ni na kan tho kan work done le energy chuan in le china ane ngetat wangin an measurement a po an te nan po joule man ve ve nia he unit te na hi British physicist James Prescott Joule min choya pho ani forms of energy a lu chawila pakhatna chuan mechanical energy kan neya mechanical energy kan soi pa hian kinetic energy le potential energy soi ngalila kinetic energy kan ti chu thil che ina energy an mania an nei kha nia lekin nan bol thlok chuanin thil va sit khuk top theina te aneya ma ha energy ania chuti chuan potential energy kan ti ve thum chu spring kan pota atet achemi alo ma se kan thla le che khanin thil per theina thil ti som theina ama hanin energy alo in khola khami energy in khol kha potential energy kan ti chu ania mechanical energy kan ti chuan total of kinetic energy and potential energy of a body is called mechanical energy. Kami an kinetic energy le an potential energy in total ka mechanical energy ti chu ani. Apa ni na chuan heat or thermal energy kan ya temperature in thlak awanga taksa a energy in siam na ka ania tekinan mukara petrol kan thuna chemical energy ne petrol tu chemical energy ka car engine heat energy a in transform che khan thil sa lut tu ka ron in siam khan energy an siama khan motor ti tlan thei thin ani yang kha heat or thermal energy kan ti chu ani pathumna chuan chemical energy kan neya chemical reaction awanga energy in siam choka chemical energy kan ti chu ani apalina chuan electrical energy kan neya electrons travel te na energy and possess an mani energy an nei ka electrical energy kan ti chu ni pangana chuan light energy kan neya ni ina ni eng zum apek chu electromagnetic radiation ka light energy kan ti chu nia solar energy ti te po an thin ni atop na beratan chuan aparuk na tan nuclear energy kan neya nuclear energy kan ti chu uranium atoms in split fission kan ti mai ina heat energy le light energy asiam chu kha ania nuclear explosion nuclear energy ti ani thin ani kang ho ka energy form chi sang sang te nia mun khata tang kha mun sanga in son ko zong zong thei ani tuta chong kinetic energy a kan lu chonga kinetic energy kan ti chu natina kan soi to thil che ina energy an mania an process kha ania kinetic ti am je chu movement ti na ani maya thil che ti na kha nia thil che reng reng an che chak po le kinetic energy sang ti na ni mai potential energy a lu cho ve la potential energy kan ti chu thil eng po ina an mun an position amo an pian thung configuration awanga energy nei kha an potential energy kan ti chu ania case 1 a chuan an position na panga energy an nei na kha tekin nan
mun sang zo atanga mun hiam zo ka tlak theina an nei am chi te kha gravitational potential energy ti ania an omna asang po le an energy nei kha sang don ti na ani maya case true chuan an pian phung configuration na banga energy and process te dan ka nia entirna chuan thal te kan po fana amu kan per chuanin na takin force pe te energy siam te a chumi lawa chuan spring kan ti ang ti te poka spring kan thir tuma spring kan nor be vak chuanin ami per le than tir kha an nor sun dot te a tin khanin an ma ni pian phung an spring an elasticity banga energy an le kha elastic potential energy ti an thinani ole tuna chung kan main topic kan lu tonga law of conservation of energy kan lu chawanga hello ina soitum ber chu energy can neither be created nor destroyed. It can only be changed from one form to another. Yeah, energy is siam chu del te ni lawa ti bo thele ti chia thei po ani lawa aman form sang nein a in siam dang nam zel zok ani ti ani chumi zia chu antenna han pe don tela mi in thil choi kang ta sela fit lia sang thil choi kana khan fit lia sang tlak theina potential energy alo khol ve renga a choi tu pa in energy a loss zat meu kha alo gain ve ti na ani chu tiang chuan energy chuan aral mai bik lo nan alo in conserve fa form chi sang alo in siam ko zut zel the ti na ani chu ain siam ko zut na chu law of conservation of energy